Hey hola Zimbabwe muhle okhulumayo ngoMike Hove umsakazi wase Studio 7 yimi ophathayo uhlelo lethu labasakhulayo uhlelo The Connection esilethela maviki wonke ngolwesibili uhlelo loqala ngo8 pm bese lugqiba ngo9 pm. Hayi izulukandaba ngithe ngifikelana kukhasi lethu LVOA Ndebele ngilinxuse phela ukuthi sihlangane kuhlelo ngo8. Namhla sikhangela sizabe siqhubekela phambili siphatha udaba mayelana lohlelo lukaHulumende welemelika uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sizabe silabatsha abakuhlelo lolu kulumnyaka 2019 Mandela Washington Fellows bazabe bekhona live eWashington DC. Sifisa ukuzwa kibo ukuthi 1 bahlangene ngezinto ezinjani, 2 bafunde izinto ezinjani, 3 bakhangela ukuthi bazasebenzisa ulwazi lwabo ukuze bathuthukise abanye abontanga eZimbabwe na hayi eZimbabwe kuphela kodwa kwele Africa jikelele bazabe besebenzisa ulwazi lwabo ukuthi babathuthukise kanjani. Number 4 njengoba lapho bephila lapha kwele Melika bafunde izinto eziningi okugoqela izinto ezokuthi umuntu angathuthukisa njani ibhizimusi lakhe, umuntu angayenza kanjani imali ukuze athole ithuba lokuqhatsha phela abanye abontanga kwele Africa. Sifisa ukuzwa kibo zulukandaba ukuthi abantu abasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe balamandla na ukuthuthukisa ilizwe eleZimbabwe, balamandla na ukuguqula isimo somnotho eZimbabwe esilokhu siqhubekela phambili sigugudeka. Ngenani kuhlelo lisitshele phela umbono wenu +1 202 465 0318 lingasixhuma ku WhatsApp lilakho njalo ukubhala imibono yenu njalo inombolo zocingo lapha kukhasi lethu LVOA Ndebele. Hayi mthakazo omuhle Zimbabwe muhle asihlanganeni kuhlelo ngo8 pm. Bye bye.